namamukela ka Alcode Composer ese channel ku ri ka mi nga za mi subscribe ni kombela leswaku mi subscribe mi like mi share mi tlhela mi commenta loko mi heta ku vona video leyi xikongomelo xa video namuntlha i ku va ni mi rapela verse 1 live eka risimu leri ni nga title ku Ndzi Khensa Xikwembu eka risimu leri a ni nga fambi ni ri nexe a ni famba na Luxury the golden voice. Okay, so ni ta va ni ri karhi ni mi rapela verse 1 ni ta vekela na link ya risimu ka top comment. Okay, Xikwembu na ku khensa mi ni kongela wena ntsena wa ni sirhelela ka leswo biha loko swi nghena ni ri la misaveni no fana wena a nga kona tintswalo ta wena masiku hinkwawo na ti vona loko ndi na wena mi ni nge tshuki ni lahlekili hikwalaho ka wena swilo swa mina swi tshamisekile loko nga ri kona kumbe i nge ni vavisekile kambe ku u kona vona sweswi ni hlayisekile hi swona swi endla ku ni khonge masiku hinkwawo u ni vuyisa endleleni loko vona njhapa milawu u hi rhandza hinkwenu Xikwembu wena xihlawuhlawu hi wena u endla ku sathana nga vi na ndhawu hi wena u endla ku milorho ya mina yi humelela ndlela ya vutomi bya mina wa ni kurhelela hi mhaka ya wena swilo na swi fikelela ni tshama ni hlayisekile hikuva wa ni sirhelela. Ni khensa hinkwenu n'wina mi nga langutisa video leyi ku sukisela emasunguleni ku fika emakumu. Ni kombela leswaku hi hlangana ka video leyi landzelaka laha ni nga ta va ni ri karhi ni mi rapela verse 2. Inkomu.